uKristu inkosi uKristu inkosi angibingelela befundisi abushenge nabefundisi bonke ngiyabingelela egameni kaJesu amen ibandla omama obaba abasha siyakhula kuKristu ngiyabingelela egameni kaJesu amen ngiyambonga uNkulunkulu nantambama nasekuseni inhliziyo yami iyambheka nje ukuthi muhle nakulezi insuku zokugcina senguNkulunkulu ongaguquki amen sibuka izwi likaNkulunkulu esifundo sokuqala la khona uHabakuk ebona khona isprofeto uyazincengela kusimakade uyakhala ngendluzula unisindise na esahlokweni sesibili la khona ekhuluma khona ngawumbono usimakade wangiphendula wawuloba umbono uqophe ezibhebheni ukuba kufundiswe ufundwe kalula ngokuba umbono songowesikhathi esimisiweyo uphuthuma ekupheleni ayukhohlisa noma ulibala ukulindela ngokuba uyakuba nokufika ayukuphuza bheka umphefumulo wakho uziphakamisile awuqotho phakathi kwakho kepha olungileyo uza kuphila ngokukholwa kwakhe amen la khona uHabakuk bazalwane esifundweni sokuqala ubona lo mbono nxa ewubona lo mbono kuthiwa akawulobe ezibhebheni zamatshe lo mbono lo ukuthi nxa usufikile uyakufika lo mbono ayuweqelwa nayisikhathi amen ziyafika izinto zedlule kodwa engikubhekayo ngoHabakuk umprofeti nxa ekhalela kuNkulunkulu ebona lo mbono uthi uNkulunkulu akawubhale ezibhebheni zamatshe uthena awudlulelwa isikhathi bathandekayo ziyafika izinto zedlule kodwa umbono kaNkulunkulu umi ngokholwa umbono kaNkulunkulu haleluya ayukuphazama akabonga uNkulunkulu umbono kaNkulunkulu ayukuphazama awuqelwa nayisikhathi awukulibala umbono kaNkulunkulu bangcwele haleluya ngedlule ngiye esifundweni sesibili isifundo sesibili bazalwane la khona uPaul ebingelela khona no Timothewu ebandleni laseThessalonika
bayabingelela amadoda kaNkuluNkulu ayabonga ukuthi ena bayabona ukuthi ena ivangeli liyaqhubeka kubazalwane ngoba ilokho bekudingekile ukuba ivangeli liqhubeke bazalwane bazalwe abantu bakhule abantu enkosini ilokho oPaul noSalvan noTimotheu abakubongayo kuleli bandla laseKolose ukuba uqhubeke lo mbono kaNkuluNkulu uthi kuverse 2 makubekini umusa nokuthula okuvela kuNkuluNkulu ukuba nasenkosini uJesu Kristu simelwe ukuba ukumbonga njalo uNkulunkulu ngani bazalwane njengokuba kufanele ngokuba inkolo yenu iyanda kakhulu nothando lwenu nonke omunye komunye so bayabonga laba bazalwane babonga ibandla laseThessalonika ziyabonakala ithelo zokholwa ibandla liyaqhubeka liyakhonza ibandla liyanda kuyanda nothando ebandleni ngoba yilokho obekudingekile njengebandla ukuba kube nomoya ozoheleza umoya wothando ebandleni njengoba bebonga oPaul kuleli bandla laseThessalonika ukuthi liyanda leli bandla liyaqhubeka liyamkhonza uNkulunkulu kunanokubambisana ebandleni ngoba yileyo nto bazalwane edingakalayo ebandleni likaNkulunkulu uthi ukhona umbono kuqhubeke ebandleni likaNkulunkulu basindiswa abantu lande ibandla likaNkulunkulu ngenxa yokuthi kuyashunyayelwa indaba yevangeli lamadoda oPaul ayabonga ebandleni laseKolose laseThessalonika ukuthi kuyabonakala ithelo zokholwa ebandleni ibandla limunye ibandla liyathandana ngoba yilokho bazalwane okudingwa nguNkulunkulu ukuba ibandla lithandane ukuba ibandla libe munye ngoba inhloso leyo kahle kahle kaNkulunkulu ayidingayo ukuba ibandla likhule ekumkhonzeni likhule ekumazini libe munye ibandla lithandane ibandla ngabe kunjalo ibandla kaNkulunkulu ngabe kunjalo yini uze uthena ngenxa lokuthi siyanikhulekela njalo njalo ukuze uNkulunkulu wethu anenze nibe ngabafaneleyo haleluya siyakhulekelwa bazalwane imihla ngemihla sisebandleni ukuba ukukholwa kwethu ukube ukukholwa kwakho ukube ukukholwa kwami kugxile bazalwane ngoba yilokho okudingakalayo nxa sesikhona endlini yokumkhonza kugxiliswe ukukholwa kwethu kugxiliswe agcwalise uNkulunkulu asigcwalise nangamandla akhe onke okuhle okuthandekayo nomsebenzi wokukholwa ibonakale imisebenzi yokukholwa ebandleni ukuthi imisebenzi yokukholwa bazalwane ngoba kuyadingeka selishunyeliwe ivangeli sokudingeka imisebenzi bazalwane akusadingekile sikhulume kakhulu singandi ngokukhuluma kodwa sokudingeka imisebenzi bese siyahamba bese sithela ithelo abangaphandle balandwe impilo yakho injani impilo yakho injani impilo yami nxa ngingaphandle iyamkhomba uJesu na nxa ngisemsebenzini iyamkhomba uJesu na
noma ngiyikholwa nxa ngila ibandleni nxa sengiphumile ngomunye umuntu bazalwane siyanxuswa yivangeli leli lafelwa sinenhlanhla sithole ngomusa liyashunyayelwa imihla namalanga hamba kahle ngane kamama yiba isibonelo ngane yakwethu amen ivangeli losuku sithola uJesu la khona edabula eJericho nxa edabula eJericho ufumana indoda enguZakewu elithi iBhayibheli lendoda yayingumthelisi haleluya yayingumthelisi lendoda yayingumthelisi omkhulu icebile lendoda yayifuna ukumbona uJesu lithi izwi likaNkulunkulu yayifuna ukumbona ngenxa yokholo lwayo olufushane lithi iBhayibheli yagijimela nasehlahleni ifuna ukumbona uJesu ngoba kwakunezixuku haleluya kwakunezixuku yayifisa ukugibela yagibela esihlahleni yambona uJesu kodwa ngenxa yokuthi yayimfushane bazalwane ukholo lwayo yayimfushane lendoda lithi izwi likaNkulunkulu uJesu wayesethena ngiyafisa ukuba ngiye endlini yakho lithi izwi likaNkulunkulu lathena makasheshe ehle emthini ngoba uJesu uyongenisa kwakhe lithi iBhayibheli abantu bacomplaina ukuthi uJesu uyongenisa kwandoda eyisoni haleluya babe complaina abantu ngenxa yokuthi babeyazi lendoda ukuthi indoda eqoqa intela nxa inikeze abantu izinto nxa seyibuya zibuya seyiphindiwe haleluya lokhu uNkulunkulu angakudingi zinganza kwethu ukubuya into ungadwiniyeze omunye umuntu ibuye isiphindiwe alikuvumi izwi likaNkulunkulu kodwa lendoda ngenxa yokuthi yayingumthelisi lithi iBhayibheli yayifuna ukumbona uJesu kodwa ngenxa yesixuku yayimfushane haleluya yayimfushane ke bazalwane kwezokholwa yayimfushane injani impilo yami injani impilo yakho kwezokholwa ngane kamama injani kawumfushane yini kawufana indoda enguZakewu ethi iBhayibheli yayifuna ukumbona uJesu yaze yagibela esihlahleni ngenxa yokuthi yayimfushane ifuna ukumbona hayi ngoba yayimfushane ngokwesiqu sayo kodwa yayimfushane ngokokholo lwayo amen yayimfushane ngokokholo lwayo yayimfushane uJesu uyabona ukuthi lo muntu uyangidinga uthi ngize kwakho ngizongenisa kwakho shesha wehle ngoba namuhla ngize kwakho amen ithi iBhayibheli bayacomplaina abantu bathi uJesu uyongenisa kwandoda eyisoni haleluya kodwa uJesu khona into ayeyibona kuZakewu ukuthi hayi lo muntu lo uyangidinga emfushane okholweni lakhe ziningi izinto azenzayo ezingafanele haleluya
njengoba ayengumthelisi ayeqoqa imali kubantu into engadingeki uthi uJesu ngize kwakho namuhla shesha wehle ngizongenisa kwakho shesha wehle ngize kwakho lithi iBhayibheli wehla wamngenisa ethokoza wamngenisa uJesu engaqhamuka manje ethi ngize kwakho ungenze njani wena ngoba ngeke aqhamuke enguyena ngaqhamuka nje isinikinikana sithi ngize kwakho ungenze njani wena ungenze njani ungamemukela yini noma ungathi dlulela phambili haleluya sengathi bazalwane besingalingisa indoda eyingumthelisi ethi iBhayibheli yamngenisa yathokoza yajabula yamngenisa wathi ngize kwakho namhlanje haleluya uJesu wayebona ukuthi lo uyangidinga nami nawe siyamdinga selisunyeyeliwe kaninginingi kodwa kungathi liwela emhlabathini oyugwadule izenzo zethu azikhombi ukuthi selisunyeyeliwe kungathi liwela emhlabathini onameva nxa limila kunezinto eziliminyanisayo uthi uJesu shesha wehle ZAKEWU ngizongenisa kwakho injani impilo yakho injani impilo yami njengoba uJesu ethi ena ZAKEWU shesha wehle lithi iBhayibheli wehla wamamukela ngokuthokoza haleluya lithi ena esefikile uJesu kuleyo ndawo wabheka phezulu wambona wathi shesha wehle ngokuba namuhla kufanele ngingenise endlini yakho namuhla wehla wamamukela ngokuthokoza wehla wamamukela ngokuthokoza wathi noma membheka abantu becomplaina methi ongena kwandoda ezisoni wathi shesha ngoba umbono namuhla ufikile wakho namuhla umbono ZAKEWU uze kwakho shesha wehle lithi iBhayibheli wehla wamamukela ngokuthokoza ngithi mina nxa uJesu angaqhamuka ethi ngize kwakho ungamamukela yini na ngoba siphakeme nokuphakama angeke aqhamuke uyena oqhamuka amanikinikana ungawamukela yini ngoba siphakeme ngingathi dlulela phambili nangu Jesu namuhla kuZAKEWU uthi shesha wehle ngoba umbono uthi ngiza kwakho shesha wehle umbono uthi ngize kwakho lithi iBhayibheli wehla wamamukela ngokuthokoza ukube bekuyimi ukube bekunguwe bengingenze njani bengalingisa indoda engumthelisi eyehla yamamukela ngokuthokoza kuthe bekubona
bakhonona bathi ungenisa kwandoda eyisoni. Ngithi mina qhubeka use inetha ekujuleni umbono ZAKEWU namuhla uze kwakho shesha wehle ngoba umbono ungowesikhathi ngoba umbono uyaphuthuma. Haleluya. Wawuphuthuma umbono wathi shesha wehle ZAKEWU shesha wehle. Lithi iBhayibheli wehla wamamukela ejabula. Kwakuwumbono wesikhathi oshohabakuki. Kwakuwumbono wesikhathi othi ufika ngesikhathi awudelay umbono bazalwane awudelay umbono. Kwakuwumbono wesikhathi. Yehla ZAKEWU ngize kwakho namuhla ngizongenisa kwakho. Lithi wehla emthini wehla ngokushesha wamamukela nangu Jesu bandla likaNkulunkulu nangu Jesu emini nangu Jesu ngoZAKEWU uthi yehla ZAKEWU. Lithi iBhayibheli wehla ngokukhulu kushesha wehla wamamukela ngoba kwakuwumbono awudelay kwakuwumbono wesikhathi. Yehla ZAKEWU wehla wamamukela ethokoza. Ngithi mina ukuba kwakuJesu wayezoqhamuka emanikinikana wawuzomamukela yini ngoba siphakeme kuthi noma izinto zikaNkulunkulu zehla ngenxa ukuthi siphakeme singayithathi izinto zikaNkulunkulu. Yehla ZAKEWU ngokuba ngizongeniswa kakho. Lithi iBhayibheli wehla wamamukela ejabula. Baba wehla wamamukela ngokuthokoza. Baba ninenkonzo ngama Fridays wehla wamamukela ethokoza. Ngabe niyajabulela yini baba inkonzo yenu on Friday wehla wamamukela ngokuthokoza. Ngiyedlula baba wehla ZAKEWU wamamukela ngokuthokoza. Nenkonzo yenu baba on Friday akhombisi ukuthi na niyathokoza ngayo. Kubukeka kungathi iyaphela kodwa madoda akhona umbono wesikhathi. Yehla ZAKEWU ngizongenisa kwakho. Lithi iBhayibheli wehla ngokuthokoza baba niyathokoza yini makuthiwa asisendlini kaSimakade? Niyathokoza yini? Bukeka inkonzo yenu iyafatalala kodwa nikhona madoda kaNkulunkulu nikhona kodwa inkonzo iyafatalala. Shesha wehle ZAKEWU umbono wesikhathi uyaphuthuma baba umbono wesikhathi uyaphuthuma. Shesha wehle ZAKEWU ngokuba ngiyawungenisa kwakho. Lithi iBhayibheli wehla ZAKEWU ethokoza. Madoda kaNkulunkulu niyathokoza yini on Friday? Kubuye ngathi ayikho intokozo. Inyawo zenu zimfushane on Friday. Inyawo zenu zimfushane on Friday. Yehla ZAKEWU ngokuba ngizongenisa kwakho. Lithi iBhayibheli wehla
wamamukela ethokoza. Bobaba niyathokoza yini ngenkonzo ya Friday? Niyathokoza yini bobaba? Yehla ZAKEWU, yehla ZAKEWU, wethu ZAKEWU wamamukela ethokoza. Bobaba, 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 ningafi ibandla nikhona. Yehla ZAKEWU, yehla ZAKEWU, wehla, wehla wamamukela ethokoza. Bantabasha, bantabasha, yini ibandla lakusasa. Umbono wesikhathi, umbono wesikhathi awudileyi. Yehla ZAKEWU, lithi wehla wamamukela. Bantabasha, on Friday niyayithokoza yini ngenkonzo yenu? Niyayijabulela yini bantabasha? uNkulunkulu uyanidinga on Friday enkonzweni yenu. Lingafi ibandla bantabasha, ningabaholi bakusasa. Lingafi ibandla nikhona. Umbono wesikhathi, umbono wesikhathi awukudileya. Yehla ZAKEWU, yehla ZAKEWU, ngokuba ngiyongenisa kwakho. Bomama siyanxusa, siyanxusa ukuba on Friday nisikhumbuzele obaba kuyakhonzwa on Friday, kuyakhonzwa on Friday. Bomama siyacela nisikhumbuzele obaba, nisikhumbuzele obaba. Lingafi ibandla likaNkulunkulu nikhona madoda. Umbono wesikhathi uyaphuthuma, umbono wesikhathi. Yehla ZAKEWU, lithi iBhayibheli wehla wamamukela, wamamukela, wamamukela ethokoza. Wamamukela, wamamukela ethokoza. Injani impilo yakho? Uyathokoza yini makuthiwa asize endlini kaSimakade? Uyathokoza yini? Noma sokuyijwayezi nxa bengibonile ukuthi ngifikile? Yehla ZAKEWU, wehla, wehla wamamukela ethokoza, wamamukela ethokoza. Bobaba ikhona yini intokozo ngoLwesihlanu? Ikhona yini? Kubuye ngathi ayikho, kubuye ngathi naphoqwa. Yehla ZAKEWU, wehla wamamukela. Kumbono wesikhathi, umbono wesikhathi awukudileya. Yehla ZAKEWU. Amen guys, amen.